Hei hi akaswani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu si lian sang puya. Rule hut hlo pek run pui National Deworming Day chu voin Khan State puma nei ani. Chief Minister Puzoram Thangan West Phailenga Community Service Center tharle Residential School AstroTurf thara hong. Prime Minister Narendra Modi chuan NDA le BJP te chu kumsani somni palin than huna ro pui takidan chakle do nati. Voin Khan Rajya Sabha Chief Election Commissioner le Election Commissioner te ro na tur bil Union Law Minister Arjun Ram Meghwal chuan pulut. Rule hut hlo pek run pui National Deworming Day chu voin Khan State puma ne ni a. Voin rule hut lo ei man lo te chu tun thani som pasira mop up day man tura ei tir turan ni. Mizoroma kumsani som prok atangin kumtin man thin ni in kum khata voin hi man thin ni a. Rule hut paya wanga thi sen tlak chamna le taksa hars na sang sang om theite ven atan National Deworming Day man thin ni. National Deworming Day hi no pong le tle rol te risel zong atan le an than len na konga hars na sang sang om theite sutken atan malak na poimo tak ni in no pong le tle rol kum khata tanga kum som pokin karten hena athlonin ru hut lo albendazol 80 thinan ni Voin Khan Aizawl is district CMO chuan Old DHS Conference Hall din thara National Deworming Day manan hi atel puya puwanal ruata Deputy Director FND na kai shuai ani CMO Aizawl e staff te chuan kumsom pakon halam te hena spot deworming an nei ngal ani lunglea po National Deworming Day hi government primary school tu chan mari manani a DC piramdin leni chuan a man puya school no pong khan chhote hena ru hlo 80 ran ni lungle district chunga government school government aided school anganwari center kum khata tanga kumnga anganwari center mingjiak lo no pong kumro tanga som pokin car school kal lo le college julai te hena ru hlo pek vek tumani a kumin first round na school sang kha somnga preta no pong singsari sanga te hena ru hlo pek tum ani na thiala Health and Family Welfare Department na School Education Department tangkop chuan Government Middle School na thiala rul hut hlo an pe chuaka medical thoktu te mulain 18 ngal vek ani Champhai district level coordination committee on National Deworming Day NDD chairman Pujam Salin chana borsa phovin GM High School a ne ni a no pangte hna rul hut hlo 80 ran ni a undivided Champhai district na target hi no pang singa sang ni zaruk som ani Longka district a chon a honna puiber Longka ya model English school nei ani a no pangte hna rul hu dam do 80 ran ni a Longka district a hen no pang rul hlo pek tur health department sin che za chu singruk changriat za somriat poruk ani Higher and Technical Education Minister Dr. Ala Thanglena Hovin Voin Khan New Education Policy NEP sangni somni kalpui chho mek tung changa malak to na te clear ho na le inron khom na hun wana pa hola nei ani Dr. Ala Thanglena chuan ataka NEP sangni somni kalpui turin thil poimo le hria chian tulte awma wangin kalphung thar chu zirna in sang sanga thokten an hriat bela tulati a khovel chang kang zelin thiamna sang zo kentel tam tak ane thu soin thalai te a thiamna satli amai ni lo thiamna tak tak le ataka man tang kai thei turchi tu angai ti a hemi kongam tanlak atu zi NEP sangni somni hian alan tirani ati New Education Policy na phut chin mai ni lo ramin amamo angte nei thar tura thei top chu turin academician kalkhom te chu acha bokani Minister zon NEP sangni somni ti hlotlin na poimo tak State and Call State University nei atul thu soin hemi tur hiam sarkarin ngun takin ngai to na senga cabinet meeting a soi ho ani nuwa dinani theina na atulang te bozi tura thutluk na siamani thu soya State University din tur hian abi ka ngai to tu tur team din ani thule atul dan anga inron khom na zaw jok po nei tumani thu soi bok NEP sangni somni kalpui chho me ka malak to jinga Institution Development Plan College Tinten an thelu to up mandatory accreditation zofil to ni in refresher course training sang sang kalpui thina ni up postgraduate multidisciplinary course college pathuma kalpui ni in thok tuin delo na pushuk nan malak ni up skill enhancement course kalpui thoi tum ni in NEP sangni somni awareness program vo ingma za ni ani to bok NEP sangni somni implementation review meeting a hian Higher and Technical Education Department how to te college sang principal le lecturer te IQSC coordinator te baka HNTE board member te antel ani Chief Minister Puzoram Thangan West Phailenga Community Service Center tharle Residential School AstroTurf thara hong West Phaileng Bazar building thar NEC fund cheng noi zathum senga sangna tur munma ain masak nuwa Community Service Center thari honga chumi nuwa AstroTurf thar hi hongani honen khom Dr.
lal rozama secretary sport and youth services kai shwe thu sen chief minister chuan kumsang somni december tha covid wangla ya alung an phum voina ataka honani ta chu lomamati thu soya mun rang masona thar mu turatam le yati a covid shipui kara po heti khopa na sa hian sarkarin na thok ati a shipui in tong lo phaise chuan masona mu turatam le don ti achiang ani ati sports minister purabat romoi roi te point husein voin his sports minister le sport department tan sin siatla kan heti a astroturf hon thar chu mizoram khothang lama thalai te le no pangten masona an mu thine tura residential sports school changklung tak loading tur jing an tho pakhat mayalani ati Mizoram Pradesh Congress Committee Treasurer Dr. Lalma Somangha chuan Mizoram chu state sum tho chua gross state domestic product atanga chutin India ram state le union territory zinga leibanga bernia soin Mizoram chief minister le finance minister ni bokin Mizoram sum le pai and cold thiam lo wang ti atar lang chiang hle ani ati Aizawl press ka pa wen khan tu thla khom tu te comment Dr. Lalma Somangha chuan tun thanin khata Indian Express Chanchinthar Mizoram din mun hi ta lang nia soin Mizoram state ani kum sangkas go samret pasir changa kum somthum porok vel chunga leiba ane chozel tling khom le MNF sarkarin kumnga chung leiba ane belzat ain tluk thuak to ti soin heti khopa leiba pungchak hian Mizoram sarkar alom ngai lova sumle pai en kolnakonga MNF sarkar ang ma hlo chamle talboy hi Mizorama annom lovati leiba rul nana leiba dang an sembel zela wangin Mizoram hi MNF sarkar noya leiba thanga atang me kaniti a kumin budgeta Mizoram leiba turza da chu cheng vaibel che singkhat sangthum zanga somga pasari point pathum panhi ani thu soin kumsan somni pathuma Mizoram mishing turza atanga chu chuan no pangpiang hlim point cheng sing ko sangre jago somga puret leiba ne angani ati Dr. Lalma Somangha chuan MNF sarkar noya MNF MLA fel tak ma se alu ber chief minister en kol noya thil thalo an hriat po ando dalngam chuan lo thu soin tongkam thiamna ringotin ram ashwa thelo ti soin Mizoram puin kan hriata kan ram hruai to tan sumle pa enkol thiam en chin po ngai lo mirin tlak le midik an ngai ni ati hachak bial tu MLA pulrin nagaral te chuan bial fangin tuidam le ko tha veng inkara danova kuvatol tu te danna tur che gate siamna tan cheng noi khata hlan hlanen khom toineya bial tu MLA pulrin nagaral te chuan khorel chena po nilo midu am danova sum dong te sarkarin athunun thailo awanga hetiang zat sum se na ngai le lopo omlova tlai wara duty te alangai zel mai chu athinim thak tak zetani ati pulrin de ka chuan kortha south VO self help group 10 puanta khol an leina turin cheng noi khata hlan boka self help group roi tu ten hena pulrin de ka chuan theitop chuan na an thok thin ti ashia thu sen congress party sarkarna achangani chuan tang puina mangin ta sazoka na an tho thene turin ro manna an siam howang ati hebaka hian kan mun MUP ten hena MUP run sang tur cheng noi khat a hlana tuidam MZD tetan tingtang apek baka zon hom dum do ina generator ape bok ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani Prime Minister Narendra Modi chon NDA le BJP te chu kumsang somni palin than huna ropui takin an chakle donati voina no confidence motion soi huna pumodi chuan kumma salama an chakna aya sangin an chak donati a no confidence motion chu NDA tan van nei ani thina ti a mi puite sarkar arinna an nga fu wangin lom thu soya floor test an nei chu sarkar lai ta nilovin opposition te tan ani ati parliament session nei meka hian voin chnu khan Rajya Sabha MP puke vanal vena chuan Manipur boina chungchang soi chokin Manipur tribal te hi Myanmar mi an nilo ti out so pui MP puke vanal vena chuan Union Home Ministerin Manipur tribal te chu Myanmar mi an ni tia soya puin Myanmar mi anilova British lolu main kumzan hi herama hinalo om to a Indian independence main rate kan om to a Myanmar mi emo foreigner emo anilo ti soya puvena chuan bekin zathum hal hi communist rama po thengai lo world record tharani thu soya Mizoram MP chuan tribal MP ani thu a chho puin north east tlangram hi an ta ni a humhal turin lau an nei lo ti soi ani Voin Khan Rajya Sabha Chief Election Commissioner and other election commissioner appointment conditions of service and terms of office bill sang somni pathum chu Union Law Minister Arjun Ram Meghwal chana puluta he bill a hian Chief Election Commissioner le Election Commissioner te chu selection committee rotna angin president arwat angti talanani a he selection committee a hian Prime Minister opposition leader emo Lok Sabha party leader le Prime Minister ruat Union Cabinet Minister te member ni dona
heti lai hian kumin marks tha khan Supreme Court chuan Chief Election Commissioner le Election Commissioner te hi Prime Minister Opposition Leader le Chief Justice of India te omna panelin anru tang tin thukluna alo siam to thung ani Chanchinthar serti topna na tang pui rule hut hlo pek run pui National Deworming Day chu Voin Khan State puma nei ani Chief Minister Puzoram Thangan West Phailenga Community Service Center tharle Residential School Astroturf thar hong Prime Minister Narendra Modi sun NDA le BJP te chu kumsang ni somni polin than huna ro pui takinan chagle donati Voin Khan Raja Sabha Chief Election Commissioner le Election Commissioner te Roda Tur Bill Union Law Minister Arjun Ram Megwal chu na pulut chu te song chu Chanchinthar kan pon thei chu ni